Kapitan Inteng! Ano ko anang? Pasaway da tataba daw kan nanatuyang. Nawan ka no ti kabuteng da. Anya manen ti kalukuan nga aramid ang dagita nga gasawa. Ni nanatuyang. Makisugsugal ka dagiti kukumari na at chismusa. Ni mo tataba daw. Danugan na latan ti asino man ang masabat na no kasta mabartang. Sapay awan nga rod ni Kapitan. Ay, iso nga rod nga awang ka no ti kabuteng da. Dagiti mo't kagawad apadak. Si madot damoten nga aramid ang ti trabaho da. Iso nga addan nga awan kabuteng da. Hoy, naglastog ka! Kwa, jak lumaban, tatabadong. Kunamlan na sino ka, magmag na! Ay, gusto detan tataba daw. Nay, apay apagaan na kiti kasta. Kaya't kung aruti dumano kiti tao. Awan mo ti basol na kan ka. Apay adanugan. Talagang awang basol ko. Lumabasak lang, mat. Kaya't mau, tas si kati danugan, kuwarag. Ha? Isa ka chip tanaw ti danugan? Ay oray pa si kati chip tanod. Saan ka kabutang? Nini. Apay ngay alayatan nakmatain. Agdin nanog tanong kaya't mau. Dak kayat. Takrot ka magama chip tanod. Marituyang, nagsapa ka man arumwar. Adda papana, Papanamngay, di ta abagatan. isardeg mo kuman ti makisugal, Maray. Sino ka amang ibaga kanyak iti kasta? May sakalaang mat akagawan. Ibagbagak nga rod ken ka, itinasaya at awagas. Tapno agkikinnaawatan tayaw. Ay, uray saan tayong at kikinaawatan. Ay, isaan na kasta, Maray. Mapanak makisugal. Awan ti makalapad kanyak. No kayak mo di sumurod ka mag, irikap mo da tamabang bangkrap atir sinam, tao may kan makisugal. Hoy, sika! Ha? Siyak, tatabadong. Wayne, sika! Umasinag ka man dito ayang ka. Apay ka di tatabadong. Eh! Anay ko! Apay sinipat nakmatlatan. Anya ti basol ko. Anay, nagsakit. Diyak Anay. kaya't dahil pa nagrup-rupan. Ha? Apay ti pa nagrup-rupak tatabadong. Agrup-rupa ka, bakais. Si ka lang arudan ti agrup-rupa bakas. Nita, sumungbat ka pa lang. Anay ko manan! Anay, sinipatak manan! Ay, may kadwa na ito yan! Ang sinumbangir na pingping mo, tapno maasawaan. Ay, maditikas tangar aramidam tatabadong. Basta kalatan sumipat nga uray awan mat basol ti tawagan ka. Ireklamo ka! Pangireklamo mo ngay, kawang maninting batingtang. Ay, unan niya. Iso nga umasinag ka man pa dito, tas sipating kamay. Ay, gusto mata na. Mapanak man langan. Maruam ka mata na sumipatlatan. Chip, tangay awan ni Kapitan. Si kalangan ti pangipulungak iti inaramid ni tatabadong kanyak. Ha? Anya tinaramid na kan ka? Kita ambat ato'y agsumbangir a pingping ko. Nay, adamot nagmarka aramay di tapingping mo, laman. Asino ngay ti balasang anang sibat kan ka? Ay, sana balasang tinangsipat kanyak, Chip. Ni tatabadong. Anya! Sinipat na ka ni tata ba daw? Wan, Chip. Nagsakit o. Ay, talaga nagsakit day ta, Napay, anya ti basol mo kenkwana, laman. Awan matibasol ko. 5 basak lang. Hindi kuan, inayaban nak. Imasidagak mat. Kapag asidag ko, sinipat na kadagaws. Ay, naglokon ni tata ba daw? Saan ka no amabutang tawan ni Kapitan? Sa nabalay, laman. At damot ni kagawad kwanang. Agreklamo ka kenkwana. Nagadula kitin ayati reklamo ang maaawat ko kontra ka ni Kabadong. Pud namin areklamo ang makadandanon kan ka, kagawad kwanang. Mamati akadagita a reklamo da. Talagamot ngamin analastog ni tata ba daw? Tawan ni uncle ko akabuteng na. Apay, di nak nga takabutang. Apay kumakabuteng na ka ngay kagawad. Saan na kamin tupay akabuteng nga tanod? Kata sino ngay nga ro timang disiplina kenkwana diti barangay. Yuray tayon akin ni uncle ka. Ay sana mabalain. Ado pa ti maperwisyo gapo kenkwana.
Anya nga ro ti aramidan tayo, kagawad. Mang panunod tayo itinasken nga aramidan tayo. Nangaba ka kiti sugal, maray. Aya, iso matlagay ang mga agduplupyas ti kwarta di tabulsam. Ay, jak nga rod amaw no sa dino ti pangiduli na kaun. Ornosam di tabulsam, tapno saan ama pukaw. Igulpit ka no iti arak ko na ni badung kao. Ay, saan mo kumaunay apa inuman iti arak ni Badung Mau? Amom no makainom, lumastog. Saan mo't amaray? Kaya't naadanugan amin a tao a makita na. Pagpraktisan na lang mo't ita. Ay, madimot ati kasta. Mala, irwar mo jay ado nga arak, tabayadak. Ay, sana kun ngaglaklako iti arak. Bayadak? Anya ka kiti na ya. Empasardeng ni Kapitan ti panaglako iti arak. Sigay, tama pa na nga rod gumatang dita sa bali at tersina. Ngamnay, adda pagpatinggaan ti panaginom iti arak. Saan ngagpatpatnag? Nagkunamay. Ordinansa ti barangay. Ay na, adulahamin day tanga ordinansa. Nagturad ni tata ba dong, Chip? Amok ngamnasken anaturturad tayo ngam isaw. Saan mat nga raud? Tada tayo mat ti mabutang. Nagkuna mabutang tayo. Saan mo akabutang? San? Naturadak. Kas katurad ni Uncle Kaw. Ket no idi namin siya na nagsango kayo. Uray ka latim maray. Sino matilastog anang istoryakan kay tinay ta? Nakita. Idi inasitgan na ka, ket linayatan na ka. Timmaray ka adagaws. Nasken nga adda kabutang ni tata badong. Datayo atano tinaskan nakabutang na. Iso aron bang lang agbalin tayo anaturad. Naguray ka dyan Ipok kaukuman. Kwarog naturad! Kwarog naturad! Kwarog naturad! Anya mo't kagawan. Saan kami anakaturog idirabi? Gaputa nagpatpatnag ang nagiinom dagiti kaaruba mi. Amukaw ti dakdakamatem. Asino kumapay ngay no saan adatata ba dong? Gaputa ado ti kwartada, nagpatpatnag dan ang nagiinom. Bagbagaan nyo matidaa. Awan nga minan ni Kapitan Kelt. Apay, ni Kapitan lang ayat yadda karbangan namang bagbaga kadakwada. Saan mat kit day? Adda kayo mat akakagawad. Apay ngay, tasaan nyo akabailan abagbagaan ida. Anya ngay ti serbiyo anabutusan ng opisyal iti barangay. No saan nyo ang mabagbagaan datatabadong. Naturedak! Naturedak! Naturedak met! Naturedak met! Naturedak! Naturedak! Mas naturturedak! Mas naturturedak! Syakti ka tuturedan! Syakti ka tuturedan! Ha? Sikati ka tuturadan, Chip? Katuhan, mate. Ay, kunak no siya. Syakitan! Tistingan taman nga ron ti kinaturad mo. No talagamot lang as sikati ka tuturudan, lumabas kanto man di balay datataba daw. Sige, sana ka mabutang. Ipanagnak ka ang asyakti ka tuturedan. Marituya, mapan ka manen makisugal. Apay aya, ibagam manayin adakis ti makisugal. Abawal dito'y barangay. Agkumarita, iso akayat ka abagbagaan. Ammo kun ti bagam. Balakadan ka tadyak kayat ama isagmak ka. Apay kumaamay sagmakak. Tiliwan dagiti pulis dagiti agsugsugal maray. Kasano kumaamamwanda. I-report mi kadakwada ta iso dati umay agtilew. Kumarinak, i-report na kidan. Iso nga ron nga ibagbagakon kan ka nga isardeng mon ti makisugal. Tauray kumari ka, i-report ka do adar aramidem amaday. Tumarayak, ano dadagiti pulais? Agtrabaho ka nga min iti legal Saan aday ta makisugsugal ti aramidem? Ay namaray, may mayat ati makisugal. Agtugtugaw ka laang ijay ang makikatkatawa. Inton kwan na nga bakan. Aw, dinagmayat.
tama daw. Apay maray. Andalaan kayat ko nga ibagakan ka. Anya da ita. Saan mo kumamot a subsobra anti aginom iti arak? At damit kwartak maray nga igatang kaw. Bagaan nakiday nga sardeng kaw. Taagrik-reklamo dagiti kakarro bayaw. Aha, danugag to pa'y amin dagita karro ba may? Apay, anya tirik reklamo daya maray. Nagtatagari kayo kano no agiinom kayo di tabalayaw. Saan da makaturag? Ay kit anusan da. Apay ngamin na makikarro ba da? Kan adapay naawat ko a reklamaw. Nay, nagadaw na reklamo da ita. Dumanog kan sumipat ka kanulatan ka dagiti aglabas. Way, naglalastog da. Saan aga po taawan ni Kapitan kat aramidam ti kay kayat mo? Apay ko man no, aramidag amin nakikiyat ko maray. At damang lapit kanya. Iso nga rod abagbagaan ka. Isardeng mo. Mamati ngay magking kakagawad. Hanya ko mati maramidam no kaya't ko ti dumanaw. Nakakita ak mutlangay, tisipatay kindanugay. Ni kwaraw, dahita nakadumaw, nagsilsilpaw, di tawiting siya. Nasidgak man, kabuting nakay. Hay, kwarag! Aw, apay tataba daw. Makasipsipatag kay! Nasipaw ko ti imam, amang sipat ko may tipingping ka. Nagpartak ka na ng sipaw iti makwarag. Aw, apay asipatin nak, anya ti basol ka. Awan ti basol mau, kaya't ka lang asipatayin. Madimot ati kasta. Danugin ka man lang yan. Haps! Nakalisiak. Ay, saan ka mabutang kanya, kwarag? Siyak nga rod itan ti katuturodan dito kabildatan. Kabutang kakitayin. Kaano ka pa yan nagbalin na naturide? Italang, tataba daw. Ha? Kasapulang nagbalinak ang naturide. Isungay ta, ikang kay ti pagnakmamam. Anay, tiniritin mo ba ti makwarag? Anay, nagsakit. Tataba daw. Agan anay ka may. Ay, anay. Aw, John, sino ita ti katuturodan, ha? Ay, talaga si Kachip. Naturid ka. Gusto na. Ay, sana ka lumaban. Iba't ang ti makwarag. Nagsakit. Ay, di mo tukulon na. Umay ko reklamo ni Kwarog, Maray. Apay, anya ti inaramid kan ka ni Kwarog. Hagasem ngay, tiniritir na ti imak, Maray. Nasakit. Ay, kinasakit ah. Uray ala nagpukaw. Ay na, nagsakit na talaga, Maray. Amumot gayam ti masaktan. Ha? Kastamat laang tirik na dagiti pinaspasakitam. Dagiti dinandanog kan sinipsipat mo, ngawan gapgapuna. Apay, di mo paayaban ni Kwarog, Maray. Dusain nyo kumamit ah. Hagasem ngay ti panang tiritir na itimak. Trabaho dati mang disiplina kadagiti pasaway abo marangay. Isungag nakem kayon. Ha? Ada pulis? Apay da kita pulis, Maray. Umay datiliwan dagiti agsusugal. Ay, nituyan kaw. Ay, sus, delikado nituyan kaw. Ay, marikwanang, ay stay kagawad kwa ng gayam. Apay nga oras siya katiniliw dagiti pulais. Agsugsugal kamot ita. Ibagambutan ka dakwada at waya-wayaan dakaw. Idi pa'y lang amen na binagbagaan ka nga isardeng mo ti agsugal. Ngam dinak magdenggan. Oh, anya nga ita. Oh, agsangsangit ka. Isardeng kunti ang sugal, Maray. Promise, isardeng ka. Ay natuyang kentatabadong. Agaramid kayo itinasayaat. Tapno agsaya at matibyak nyo. Alasigay! Ditang tinagdibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo! Kapitan! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Paglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Jun Ren. May sapay asagot ka na kayo di NPBC
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan. Di paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwanan, anya day taawit-awit mo o nakasupaw. Daytoy, Maray. Ako ayuda. Hinto ti barangay. Adda itad ti barangay nga ayuda. Wow, may kan amin ang nakalista, tinagan na. Na, apay ngay, awan mo timbagbagada kasta. Ay, siguro, awan na ganyo yung listaan. Apay nga awan ngay, katagakabildatan kami mat kinibadong kaw. Apay, kabagyan niya ni Kapitan. Na, kayat mo asawan, dagitila ang kabagyan ni Kapitan ti may kan iti ayuda? Kakasla kasta, tamin ang nakalista nagan. Kabagyan ni Kapitan, kan Kapitana. Na, Ay, nagadong ti karga da iti ayuda ang naawat ko, kwaraw. Unaraw kagawad. Anda ka sardinas, bagas, noodles. Anyang ayuda na ito pagsarsaritaan niyaw. Ayuda ngay warwaras ni Uncle Kao. Nay, apay nga, ngawan ti ayuda may kinituyan ka. Ay, awan na nga. Marikwanan, masungbatam ka day ta sa lunsod ka. Ay, kastay imbaga ka ni Marito, yang itay nasabat ko. Awan ayuda yaw, taawan na ganyaw, ijelistaan. Ha, Aywan, malagip kaon. Awan gayam ngagpaiso na ganyo listaan. apay nga ngawan. Siyak man lang ang timangsong bat ka ba dong? Awan na ganyo ijelistaan, tasaan nyo akabagyan ni Kapitan. Apay, kabagyan na lang tinakalista. Kabagyan na kami mo ni Kapitan na. Kumpare kayo laeng, tataba daw. Unyag paisaw, saan kayong agkabagyan kan ni Kapitan? nakaawat iti ayuda ni Marikwanang kunang batong. Wain, oray ni Kwaraw. Mas daawak man, taawan mo't para kadata. Dahita nga rin kay. Dagiti kanulaan kabagyan ni Parinteng ti makaawat iti ayuda. Apay, kabagyan ni Kapitan ni Marikwanang. Saan mo ti panagkuna? Talaga matasan. Nagkunakan kang agkabagyan da. Ay agriritan to yan. Sana mabalinda ito yung mapaspasama. Naskadla ang agririta. Ay kagawad, anyat makunam itinaawat mo nga ayuda. Ay ka, syempre, naragsaka ka, Kapitan. Ay, nasaya at nukasta. Kaadun tumanan di sumarunaw. Apay, naibus mo di ayudam. Ay, saan pa'y makindi, Nagadumang naman. Iso nga ron nga ibusem pa sa kantwag damag no kaano dyan next. Damdamagaglaan, Kapitan. Hey, nagmayat ka nga ti umawat iti ayuda. Sigurado nga amin kayo akakabagyak at makaawat iti ayuda. Ay, uwan ata, isuma lang ti padpadaan ang nagiti daduma akakabagyam diti barangay kabildatan. Tanay, kabagyam sa amin, Hoy, pangkalawit na ito iti butos kagawa. Pagtitipunan tayo amin dagiti naawat tayo nga ayuda, kwarog. Tapno ado. Unantay. Takunan ni Inteng, adanto kanumanan maawat tayo. Sigurado nga damanin nagan ko di listahan. Uncle ko ti Kapitan ko naman. Mabalin ayamot ang maikat tinagan mo iti listaan. Kinuray tinagan mo, Antay. Sigurado asa na may katitilistaan. Ay, padasan ni uncle mo nga ikatan, tadyak kasarsarita. Ay, sus, nagrigatan nga iti kasta. No kayat na ang mabalunat, ay kat, ikatan na tinagan ko. Sigurado ang mabutang ni Uncle lamang ikatitinagan mo, Antay. Apay nagsirip-sirip ka di tatawa paray. Day. Adda kagayam dito yung unag ti barangay hol paray. Kanayon nakada ditoy. Kahit mabalinto mo nag. Agpigat ka, tanarugit ti sakap. Ay si Kaki di mo paray. Gaputan na ka-tiles. Pagpigadin na ka. Wala, narugit nga ron ti sakap.
Mabalinain, paray. Nalinis mo din. Munag ka. Sige. Tugawa ko na. Saan pa? Saan adi takot yun ti pagtugawam? Nay, apayasan ngay. Saan kamit nakabagyan? Kasta. Dayta, ti kayat ko alaw-lawagin king ka paray. Isungay mayak dito barangay hal. Anyat kaya't mo alawagan. Dayta, kabakabagyan na dayta. Na, Ilista maamin na kabagyan. Kit isuda lang, tinaikan iti ayuda. anya kumatdakas na. Apay ngay, asaan mo ngay lista tinagan mi kanitoyang ka? Apay nga ilista ka di kay kabagyan. Nagadun na kabagyan. No amin na taga-kabildatan kit nakalista. Talaga akasta saan kan nga agreklamo? Awatem latan ti kinapudno adi kabagyan. Kain uray ka ano man. Saan tayo mabalin nga agkabagyan? Ay, awan lang tatuyan. Saan na taakayat abigbigan ni parenting nga kabagyan na? Napan mo kinasarita. Wine, sungarod tinagapa. Dita barangay hal. Impilit mo kumaa nga agkakabagyan tayaw. Saan na nga rod akayat? No kasta, saan lata ang mabalain ang mailista tinagan ta kadagiti maikan iti ayuda? Wine, saan ka no mabalain? Addan samat gura ni Kapitan Kadaka. Haddan sa ngagpaisaw. Malagip kaun ba daw? Amukaw no apay asaan na taakayat nga ilista ni Kapitan. Ibagaman, no niya dahi na panunod na. Gapo iti saan ta pa nang ibutos idikan kwa na. Ay, wala niya. Saan ta pa'y iday nga imbutos ni Marikwanang? Wine, saan na talaga? Natuntun ni Kapitan no asino dagiti saan anang ibutos kan kwa na. Ay, pudno to yan. Ay, naglaing kan nga ng panunod iti dayta. Very good ka ita. Marito yan, napadasam ka din tinakaawat iti ayuda. Damagam pa'y laang dayta. Amom lang arudan, ada kami laang kinibadong ko ti saan anakaawat iti ayuda. Awan nga min tinagan nyo iti listaan ka. Saan mon nga ulitin, Maray? Tanagsakit, adenggang. Saan nyo mat nga min nakabagyan ni Kapitan? Saan aday tatirason, Maray? Ti saan may apa nang ibutos kan kwa na ti makagapaw, no apay asaan na akayat nga ilista tinagan, may. Da kayon tumat nga main. Basol yung matlaang no apay asaan anailista tinagan yaw. Basol mi payitan? Inton addan tumanin eleksyon. Amuyon ti aramitan yaw kanikabadong. Mapilit da kami nga raw, no saan mi akayat. Maray. Amin nga adda tersina na diti kabildatan. Nakaawat da iti ayuda. Amin da gita, kabagyan ni Kapitan? Amin da nga min anang ibutos kan ni Kapitan Idey. Kat naikan iti ayuda. Saan anasaya at da ito'y ang mapaspasamak dito'y barangay, Maray? Kastala ang di ko Tasaan ka nga min anaikan iti ayuda. Kano addan tumanen sumaron o nga ayuda. Ay, di mo ibagbagan, Maray. Tamarurudak laeng amakangag. Kat amin kaming tumanen, mawarasan. Tataba daw. Intay manin makipila para iti ayuda. Umayak kumamot Ang jakmut kabagyan ti Kapitan. Ay, sayang. Kinabagyanan gayam itan ti pangibasaran. Tapno makaawat ka iti ayuda. Wang tataba daw. No kabagyam kumamit ng angkel ka. Derda kumamit nagan mo iti listaan. Ay, awan. Di na kami gayam kayat nakabagyan. Ipilpilit ka. Saan na kaya? Uray si ka, Maray. Makaaw-awat ka mo iti ayuda. Katwan, Maray. Maikamanuday tuyan nga ayuda anaawat ko. Nagswerte kayaw. Mayat gayam ti makaawat iti ayuda. Uray saan kan nga agatang iti pangkusina. Siyak, Maray. Gatang agatang taawan mat maaw-awat may nga ayuda. Ay, apay, nalipatan ni Inteng akabagyan na kayaw. Ay, saan mo nga ipalagip, Maray? Bayam, ta ipalagip kunto. Ay, saan nun? Bayamo, no nalipatan na kami ni Kapitan, akabagyan na.
Kita ang dungaw. Padata itinaawat nga ayuda. Ni Kwarog. Andan tumlayawid na nga ayuda. Naragsak ka, makaawat tayo iti ayuda, inteng. Apay, di mo makita ti rupa dagiti nakaawat iti ayuda. Ket nakaisam da amin. Oh. Kat, kasanungay dagiti daddo maasaan ang nakaawat iti ayuda. Ket, suri na lang sa kanila. Anya asuri nga ibagbagam. Ha? Amam, uray lang makaluan ni Marituyang itay nakasaritak. Tasaan daan nakaawat iti ayuda ken ni badong na. Apay ko ba nga ikakdagita saan anang ibutos kanyak ngay? Makitam ti kasta arason mo. Amin dagiti inlista. Ket butantis may kani kagawad ko nang. Ay, kunakon ket. Kabagyan ko naklatan Hanggang kinapudno na. Butantis ko ina. Ay, sige. Panawan kan, tamapanak agluto. Naawat mo di ayuda, Mare. Win Mare. Si Kangay, win Shakti pers ang nakaawat. At danto kanumanan, isumati bagbaga ni Kapitan. Adupay kat dagiti nakapila dita barangay hall. Itala ang anaamuak nga gayam ti kakabagyan ni Kapitan diti barangay kabildatan. Nakigtutak met nga rod. Tapon nugayam nga adu ti kakasinsin na. Dagiti uncle kaskada auntie na. Kunak ano nila ang kwarog ti kaanakan na. Ay, aduda, Maray. Adapay gayam kaanakan na abakbakat kan mas laklakay ngam isaw. Uncle nga rod ti awag da kan ni Inteng. Maray. Apay nagpuskol matan ti asok nga gap-gapoy di kusina yaw. Ha? Ay wan! Ay, nalipatak matan amadamagayam ti panaglutok. Umayak la ko magumatang iti Ricardo. Ay, sapay na pan nakimiting ni Inteng ijay ilay. Ay, Ricardo gayam ti gatangam. Ay, agawid kat adagos. Tanay, ang mga numapuuran di balayaw. Ay sos! Darasam ba daw? Agayab ka iti bumbiraw tanay. Dumakdakkel jay apoy ijay balay da Kapitan. Wain, nagayaba ka, uray saan data kabagyan. Ay katinta tumulungan amang sub-sub ijay apawi. Katinda na, uray saan data kabagyan. Wan, kaasimot da Kapitan, numauram jay kakaiso na abalay da. Saan ka na sumanaw? Indakiday, uray saan data kabagyan. Ay, sapay awan mo ti sabali at tumulaw. Ay, mas dawa man. Ayan lang ay nga tadagiti nagado kabagyan ni Parintay. Ang kain, dami-dami na uram ti balayaw. Agawitan ko araw. Imbaglagit din tatatataba tong anagayab iti bumbiraw. Ni man ngamin antimit no. Anya mati inaramin na day siya tao. Madama ka nung aglutlutaw, ng pinanawan na. Napanggimatang iti Ricardo. Ay kunakon kay. Maliwayan na tilutluton na. Gapo iti panakichismismis na. Wala, umaykan. Agawid ta ni Jebalayaw, tayong takitaan. Kasta unay ti danak ko ba nang kunak no nauraman da ito'y balay ta. Ay, no sana timulong ni Pari Badong. Ay sigurado ang nagbalin adapaw da ito'y balay ta. Adak dito'y paray. Wain, siyak titimulong, uray saan nakakabagyan. Ay, asino pa dagiti da dumatimulong banang. Adak mat dito'y likodam, Kapitan. Ni Marituyang, Inteng. Dagiti nga da dumaakabarangayan tayo. Ay, anyat inaramid da. Awan mo't gunggunay da. Da kamay, mapan kami kung may bangkag. Angam nakita may amor uram da ito'y balayaw paray. Iso nga imbay sa mapan kami ijay bangkag may. Timulong kamay tapno maidop ti apawi. Ay, agyaman ako uray amari. Uray no saan da kami akabagyan paray. Tulungan da kayo lata kini Maribanang. Ay, agyaman akin ka pare. Uray pakatayan min kinituyang kaw. Kat tumulong kami lata kada kayaw. Ay, una yan. Makapaluwa ti kasta nga imbagam, Pari Badong. Ay, wan nga ron maray. Uray siya, maisurot ak nga agluwa. Ay, Uray siya. May surot ako. Ay, Nay, abayan. Nagsisinangit kayo matay. Nasaya at kaya matao da pare badong kan marituyan.
Win nga rod. No adanas ka na maikan iti ayuda. Awan sa bali no saan nga isuda. Kutwan mo't nga main, paray. Kwaraw, aday baga. Ang day tangkay. Ilistam to tinaganda pari ba doon kan marituyang kadagiti maikan iti ayuda. Ay, sauce! Ay, thank you, Kapitan. Kwarag. Amom ka dito spilling tinagan ka. Kaya't mo ang spilling ay. Sana yung tamaw. Ang mga numalipatam di kaburlisan nga pilyedo may ganituyang ka. Di ka madanagan paray. Amo ni Kwarog dayta. Sigurado kayo Naglaig ni Kwarog iti sleeping. Iti spilling. Kat no 90% grado kiti spilling iday. Oh, Ay na nga to nangato nagtubit ka ka. Naggapwa marituyang. Dita barangay haul maray. Ay na, una yan ang nagdagsan da ito naawat ko nga ayuda. Bikin ba dong ka? Ay, nasaya at mata. Tada kayon tinakaawat iti ayuda, maray. Kahit inlista gayam ni Kapitan, tinagan mikin ni badong ka. Ingkamutin ang makipila maray. Ay, saanon. Na, apay ngay asanan, sayang mo't jay ayudam. Ay, awan nagan ko ni Jelistaan. Nagan yon kanikabadong tinaisurat. Kasta? Awan mo tinagan ni Kwarog. Kasta mo ten ka ni Maribanag. Inikat ni Kapitan. Kayat mo asawan maray. Saanan akin nabagyan ti makaawat iti ayuda? Saanon? Dagiti pudnong agkasapulanan, dagiti nakalista. Malangaraw, yawid kunday to'y ayudaan na awat kaw maray. Taitaypay nga agururay ni badong kaw. Kasta Kapitan. Nasken ngagbalin ka apatas dita barangay mo. Ala sigay. Ditan tinagibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon VG Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Jopper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingkay panagdangay. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya mo dagita tanod mo, pare. Naglalastog da. Kunamlan na sino da. Bakit kasin? Agasem. Kunada kay di kanya kaon. Alaklakaya na kaon. Ngawan manaknakam na. Ay, imbaga dadaytakan ka paray. Unyaran. Di dalam po, pare. At iwag ida ti adu amanag. Ay, naguri ka. Ay, apay anak ko na dayta. Ay na, padasam ati ka ba ilak, pare. Kasano apadasit? Alain na katanod mo, pare. Ha! Apay kabailan pa lang ba? Iti agbalin atanaw, iti dayta akinalakay mo? Ay, kitwin na. Huh? Kabalam to, ba't agbalin na kapitan? Na! Lakay kapitan, pare. Ay! Uwitan niya! Isungalain na kung natanod mo, pare. Ay, ato, ati pagbaliwan na da ito'y barangay kabildatan. No siyak titanod man. Natalnamot na ti barangay tayo Enteng. Apay pailaan nga alaan tayo atanod ni Pari Badong. Nagpresenta garod. Padasin tayo mo't anya mo't ti kabailan na. Sa bagay. Ay, awate kon, nagtanod. Adakan ka na ita, Enteng. Ewan, kumpleto danton nga agronda. O anya, bilib ka kanya kung to yan. Tapay ko mga agbilibakan ka. Inalad ako natanod. Ti kunam siguro nalakatagbalin atanod anya. Ay nabadaw narigat. Agpuyak ka. Basit pa'y ti honorarium amaawat mo. At dangarot ti pampanunutag a diskarte ito yan.
Anya manan deta pampanunutam. Bangbangir manan ta isamaw. Ay, mamuam tulad tatuyan. Iso asan ka nga tagtagaray. Adda na pintas a plano, tuya! Apay anak ako silap kayaw. Di mi kayat nga inalam ni Tata Badong kastanod, Kapitan. Ita apay, katabalan na matagbalin at tanaw. Uray lakay. Kino naglastog. Saan mo't analastog iti panagkunakan panagkita. Saan kada kayo atag kumpare kayaw? Ngam talaga nalastog. Kita tayo ah. No saan anasaya ati aramid na. Mabalin latamot nga ikatin. Di mi nga rod kayat ti kaadanakan kadwame atanod. Danggayan nyo latan ah. Inalak akadwayo. Tapno ada kadwayo nga agronda dito ay barangay Kabildata. Anya nga iti makunam tamaysan atano dito barangay ni Badong Mau Marituyang. Ay, naragsakat ako kumaray. Impalawag mo kan ni Badong Mau at itanod kat nasken nga agronda da iti rabi Amo na daytan. Nasken nga ganawa da iti agaapa. Kano naturod ni Badong kumaray. Awan kabuteng na. Nalaing nga aganawa. Ay kat nasaya at ano kasta. Nariga, tagbalin at tanod. Amo ni Badong ko dayta. Ay, sapay lakuma, tamaanusan na. Sa bagay, natalnamot kit di da iti barangay tayaw. Awan agtatakaw, awan agaapa, ken awan aggugulaw. Isuan nalagan lang ti trabaho dagiti tanod dito barangay tayaw. Wan ko kumaray. Pudno dayta. Iso apatyak amaragsakan ni Kapitan. Amaysan ni Badungkaw kadagiti tanod na. Hoy, kusip! Umay ka man ditay. Nay, apay man na Tata Badong. Basta umasidag ka dito ayang kaw. Oh, apay. Dita. Apay, awan dayo mo ah. Sir ko naman ah. Apay ko mga ayabang kamot iti sir. Uy na ata siya ti kalakayan na tanod. Di sir, ko naman kanyakan. Na. Apay ngay asar. Apay sir. Kwa, itimplahan ng man iti kapay. Saan to pa'y ngagpatimpla ni Kapitan iti kapi na kanyak? Si Kantuki din. No kasta, di nakitimplahan. Na, nagungatay. Itimplahan ako na. Gunain, itimplahan kan, Tata Badong, sir. Kasta! Apay ngagsubli-subli kang agtimpla iti kapay. Ibabaon na. Tumay ni Sir Badong. Sir Badong? Kay so mo ti kaya nangayawag mi kang kuana. Ta iso kanu ti kalakayan, kagawad. Ay unay bataon. Nakatugaw, ijay tugaw ni Kapitan nakasla iso ti Kapitanoy. Sapay baon na baon. Ay, kastaya. Kung naktumang kami na sana nasayat at tanod day ta Tata Badong. Naglaing nga gibaon. Ala, ingkalatan itimplaan iti kapina. Agronda kami pa inton rabi. Ay, kita man mo kabailan na ti agronda. Badong! Badong! Apay aya. Ay nahaadag di dinanog ijay igid ti kalsada. Ingka anawaan ida, taday ta ti trabaho ti tanawd. Way, mapanak ijayan da. Darasuma! Way, mapanakaon. Sige, danugay. Danugay, sige, kasta. Danaw, gay na. Hoy, tatagalaw! Hoy, ay atal na ka man dita. Agboy-buyak, iti pudnaw, adin nanugan. Sige, danugay. Ay na, dita, kinugtaran natin yung gana sa'yo. Munak man na ganawa ka. Anya, anawam kiday, kinang mayatabuya, di pa nagdinanog da. Kita na nagkinugtaran. Ay na nagbayaday. Agbuya ka kaday. Susod pinatay na sa malay. Anawa langan. Ay saan? Nagilalay ka man ako na akong kay. Hoy, agsardan tayo. Hoy! Hoy! Saan ka? Pasagsali ka. Gunggunam kusay. Apay kaming ngagan anawa ka dita. Ni may kalako man nagbuya, di saan nakanadanag. Unay mo day tabukol di tamuging mau. Huwag nga rin kagawad. Inramraman da ka. Dinano kayo nagiti agapa. Sada bali taagapukan ka. Naanawa dagiti agaapa lalaki. Una, yung kastoy mo tinagbanagan ti rupak. Idagasan da ka mat iti health center.
Dinto mo naganawa ni tatabadong. Kunak ano naganawa? Ta nagtartaray mo't anapan ija ayan dagiti agaapa. Samit! Nasangpet ak ngagbuy-buya. Kastaw na iti katawa na ngagbuy-buya. Anya? Kinunakto mo ngamin kini kapitan. Asan nang alayan na kastanod. Kitaan tayo, ano sumaya ati pa nagtrabaho, nakadagiti sumarsarunungal daw. Agronda kami, nitong rabi ay tuyan. Agpuyat kayo ano kasta. Ay, kito na. Talagang agpuyat kami. Ay, awan metlat ta tinagbaliwan ti panagbiag ta. Nanipod nagbalin ka atanod ba daw? Anyang awan nga ibagbagam may. Awan metlat ta masidsida ta. Ay, kaya danto eh. Kanon tong adda. Kabigatan tuyang. Adan, isang pit ko amasida. Urayim lain ka di. Reporting for Jotay, sir. Ay, uray ka laag saludo kanyak apari ba daw? Ay, kit agreporta nga ron pare. Agronda kayaw lang ita arabiwan. Ngamday, apay nga agsaludo kamutin akas la soldakas. Makita mo tinagbaliwan da ito barangay tayo, pare. Iti da ito ya panagronda me. Ay na! Ay, wala niya. Dakal, ti pagbaliwan na da ito, barangay tayo, pare. Ay, sa bagay, dahil tamo tinamnama paray. So, maragsakan na ka, nangalakan ka. Kastanod ko! Anya mo dito kadwato nga agrondan ta nakaturog. Tatabadong! Uy! Shh! Nagring ka! Hoy! Tatabadong! Nakadilima ba sa manok? Manok mong ay bagbagam. Di mo timbagaking ka. No, ada lumabas sa manok, ringan na. Tapay no, da lumabas sa manok. Ay, basta ringan na ka. Saan ka di arumbang ay nga agronda tayo? Da kayo ti agronda, tamaturugat. Madiday ta ah. Urumbang agronda tayo amin, tatabadaw. Ay, laklakayan na ko. Pagrundahin na pailayang may. Ay, aguray ka man. Anya da dyan nakatuo, ni dyan isang atikayaw. Aguri ka. Ay! Manok samay! Manok nga ta. Unsa! Apay aya! Na! Namurmurayahan ako na. Nay! Aguri ka! Papanam nga, tatabadong! Ay, di ka man tumanagaray kusip. Inaktiliwalay. Na ah! Anya nga tararamitab to yan. Ika na gumatang iti Ricardo. Talutwa ko na ito natiliw ko aman. Nang tiliwam iti dayta. Ay, unay ka na yata damagan pa yan. Saan tamit amanok dayta? Kitimbaga magking kay di rabi ay. Ngayon to no sumangpitat. At danawit ko asidayin ta. Kitiso day tuyain. Mala, ingkag. Taka sa pulak ti Ricardo. Wan, mapanakaon. Ngam niya, di mo man isa istoryahan ay. Kini kumari makwanan. Hindi talim tumanin ang manok ti sidayin ta. Gumatang ka itilaya, bawang kan sibuyas, maray. Wan man maray. Tagsida kami kinibadong ko iti manok at iniliw na idirabi ay. Anya? Nagtiliw ni badong ko iti manok idirabi ay. Manok yaw? Saan ba't iti kunak? Nagtiliw iti saan nyo atarakan? Inak man laangan. Naistoryak matan kan ka. Kat ko na ni badong ko ajak istoryaan. Mala, iyawat mong dagiti Ricardo. Tagawid akaun. Ay, nailaw anak matan. Adda tagtao di tarwar, inteng. Agreklamo da kano, tanapo kaw titarakan da amanok, kas kadapato. Ay, apay nga umay dapay dito balay nga agreklamo. Adu kano unay dagiti agreklamo, ije barangay. Ay, aniyan ti mapaspasamak dito barangay. Adumatan ti mataktakawan. Katrina biimot nga agronda dagiti tanawd. Kompleto da pa yun kunam. Kuna idin ni pare ba daw, adakal ti pagbaliwan ti barangay. No, ala akas tanod. Ay, kat dakkel at talaga tinagbaliwan na. Takitaam adon ti mataktakawan ni titaraken na. Saan nakabaulan ni Kabadong ti aganaway ti agaapa, kapitan? Ay, sumod na ti bagbaga dagiti tataaw. No adda agaapa, podno ato maray ije ayanda. Ngam saan nga aganawa, no diket, agbuya,
kan sugsugan na ida nga agapa. Ay, saan ang mabalindaytan Kan ison sa tagtiltiliw iti manok, tunggal agrondada. Ha, ay nagloko na. Pare ba daw? Uri agdama kakadagiti kakadwa na atanaw, kapitan. Udno, kapitan. Kadagrunda kamay. Agtiliw iti manok. Wano, kumpormiditan ni tataba daw. Ay, aniyamat ang klase titano daytan. Nagtakaw magganti kayat ng aramidang kap. Ay, no kasta ti aramid na. Ay, ikataklaangin. San pa nga agrunrunda Kano maturog ti kay kaya ng aramidain. Ha! Ay, ikatag-atalagan. Aywan, kapitan. Nasaysaya pa nga ikatanyaw. Kunamlan asinaw. Suruan nakman nga drama tuyang. Apay asuruan ka. Amok ayat ang drama. Tapno makadrama ka, no kasarita na ni pare nga inteng. Daytan ti bagbagakan ka, idi pailaan. Ibagbagam nga. Saan anala ka ti agbalin at anod? Naskon anasaya at ti aramid mo. Ay di ka man. Nagsida ka magkadagiti, nyaw awid ko amano ka. Kanadapay pataw. Ay di nakiramraman dita. Si kalaang ti sumumba. Tasi ka tinagaramid kadagita kalukwan. Ay pare. Pare inteng. Pare pinagsabi- aya. Ay, naa. Don't cry. Ah, Awan pa yung pagbagakang ka, you are crying na. ay amuglatan pare. Ibagam nga ikatin na kaon kastanod mau. Na! Apay nga mom? Ay kat amuglatan na pare. Eh, no kung mga menta nagaramid ka itinasayaan. Di saan ka kung mga ikatan? Oh, Ay kasano magamin pare. Patak. Kunamay dagiti amanaw. Hindi tiniliw ko na. Ay makaringgor mo nga may. oh tila, ras-rason mo. Ay, bayadam ki, dagiti manok kan pato nga inalam. Apay, di nalakasyanan pare. Ay, awan ti asi-asi ita. Ah, Day tati do sa ti tao, asaan anasaya at ti aramid na in the world. Ay na, tatabadong. Madusa ka. Tagtaktakaw kamit ngamin, iti saan mo adiwan. Ngam sakbay na, kaya't may mga nakablawan da Regina Carbonell, ken Natalie Carbonell, dita bahong La Trinidad Benguet. Ken, kada kayo aminin ako, anaayat adumdumngag kadagiti drama ni. Ala sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Ludo. Ken iti direksyon, Virgie Buckley. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangay.